Dobrodošli u bunker, koji je sam po sebi događaj, a posebno u okolnostima u kojima imamo namjeru danas da napravimo još jedan dodatni događaj. Kao što znate, naš današnji panel je u okviru History Festa, koji se već nekoliko dana održava u raznim mjestima Bosne i Hercegovine, a tema današnjeg razgovora bit će 30 godina nakon bunkera, pri čemu bunker vjerojatno simbolizira kraj socijalizma i hladnoratovske podjele u Europi, znači 1989. godinu, o kojoj će i ove godine sigurno i na drugim skupovima biti dosta riječi. Radi se o 30-godišnjici, naravno kao što znate za ove čak i vrlo tradicionalne povjesničare među nama, to znači novu situaciju, toliko što arhivski dokumenti bi trebali sada nakon 30 godina biti široko dostupni. Ja sam Dejan Jović i moderirat ću ovaj panel u kojem imam čast i ogromno zadovoljstvo pozdraviti trojicu sudionika, istaknutih sudionika događaja iz 1989. godine. Gospodina Raifa Dizdarevića, koji je tu godinu započeo kao predsjedništva SFRJ i bio je prethodno, kao što znamo, i ministar vanjskih poslova Jugoslavije, istaknuti republički savezni funkcioner u Jugoslaviji, a potom, što mi je posebno zadovoljstvo, i autor jednog značajnog broja memoarskih knjiga i članaka i iskaza i intervjua koji su osvijetlili to razdoblje i posebno kraj Jugoslavije. S nama je i gospodin Stipe Mesić, još jedan predsjedništva SFRJ, zadnji u tom obliku te države, koji je bio, kao što znate, potom i predsjednik Republike Hrvatske u 2 mandata, također autor autobiografskih zapisa i sudionik vremena. I tu je također s nama i gospodin Milan Kučan, predsjednik Republike Slovenije u jednom značajnom razdoblju, dakle na tom prelaznom periodu od Jugoslavije u Sloveniju, prethodno predsjednik Centralnog komiteta Saveza komuniste Slovenije i čovjek koji, zapravo, ja sam ga nalazio u Titovom arhivu u 70-ima, već zapravo ima jedan zanimljiv razgovor, možemo kasnije o tome razgovarati, u kome je sudjelovao sa Titom u tim godinama, mislim da je bila 73. ili tu negdje. Svakako istaknuti sudionik događaja o kojem smo, kao i o drugoj dvojici panelista, svi mi manje-više u svojim radovima pisali i kojima smo se bavili. Hvala vam što ste došli. Ideja je da vodimo jedan razgovor o 89. i o tim zadnjim godinama Jugoslavije. Kao što znate, ta tema je vrlo prisutna i u novoj generaciji povjesničara. I započet ćemo zapravo sa mojim pitanjem gospodinu Raifu Dizdareviću. Volio bih čuti kakva su vaša sjećanja kad se kaže 89. godina. S jedne strane, to je naravno historijski značajna godina, ali pitanje je li se ona nama uopće dogodila. Jer sve ono što ona simbolizira za druge Europljane, kao da nas nije dotaknula. Nije nas dotaknula integracija, mir, sloboda i prosperitet, nego izgleda kao da smo umjesto 89. imali 91. koja je nešto sasvim drugo. Kako vi gledate na 89. Je li ona značajna? Zanimalo bi me kako ste gledali tada na gospodina Kučana i Sloveniju? Jer ste smatrali da su oni saveznici u očuvanju Jugoslavije ili da su oni rušitelji Jugoslavije? Mi smo imali tokom 88. godine predsjedništvo Jugoslavije. Imali smo jedan period izrazitih razlika sa Slovenijom. Tu je došla i ona afera Janša, koja je do maksimuma bila ispolitizirana. Mi smo u toj godini imali nekoliko sastanaka sa drugovima iz Slovenije i pokušavali se razjašnjavati. Bilo je pojava u Sloveniji koje su govorile o
jačanju neke separatističke tendencije. S druge strane, ja moram da kažem da je iz Slovenije dolazilo jako mnogo vrlo korisnih predloga koji nisu mogli da prođu u Jugoslaviji. Već je nastalo jedno stanje da više dominira ono što gdje se ne slažemo, gdje se ne razumijemo, nego ono što je dolazilo kao jako koristan prijedlog u datim situacijama u kojima smo se našli. Hvala. Gospodin Kučan, Slovenija je u sredini 80. godina bila na takozvanoj ustavobraniteljskoj poziciji. Nije sama sebe tako nazivala, ali u literaturi koju pišemo i koristimo, svrstavamo je na tu stranu. S druge strane, gotovo paradoksalno, 88. i 89. viđena je kao predvodnica separatizma u jugoslavenskim okvirima, kao zemlja koja želi izaći i nema baš mnogo razumijevanja za posljedice koje bi to moglo imati za druge zemlje, na primjer Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, za interetničke odnose i drugo. Iz današnje perspektive, kad gledate na 89. godinu, mislite li da ovaj plan o kome je govorio Raif Dizdarević o očuvanju Jugoslavije, da je bilo kakve šanse da ga Slovenija prihvati i da Slovenija zapravo radi u korist očuvanja Jugoslavije tada? Hvala. Pozdravljam vas sve. Malo mi je neugodno govoriti ovdje o tom ambijentu, jer ja taj bunker doživljavam kao simbol rata, a ne simbol mira. I dokaz mi je potvrda politike, barem koje sam se ja zalagao, da politika rata kratkoročno može prevladati, ali politiku mira dugoročno ne može pobediti. Tako da mislim da se treba voditi računa o toj činjenici i kad je razgovor o tim nesretnim godinama, treba uvažiti veoma značajnu ulogu koju je igrala Jugoslavenska armija, čiji je produkt i taj bunker tog mentaliteta. Vidite, vi ste rekli da se jedno vrijeme Slovenija nazivala kao ustavobraniteljska republika. Jeste, mi smo se zalagali za čuvanje ustava Jugoslavije koji je bio donet 74. odnosno 75. godine sa mehanizmom razrješavanja konflikata. Nažalost, taj se mehanizam nije prihvatio upravo zbog interesa Jugoslavenske armije koja se posle Titove smrti smatrala braniteljem i Titove, kako se kaže, zaostavštine i naravno kao branitelj Jugoslavije. To je bio faktor koji se obično kod tih analiza i procena zaboravlja. Zaboravlja se jedan drugi faktor, da se sve to dešavalo u uslovima duboke krize u koju Jugoslavija ušla već nekoliko godina prije Titove smrti, ali poslije Titove smrti svakako. Tražili su se različiti izlazi, bile su formirane komisije. Jedna od tih značajnih komisija bila je komisija za reformu Krajgerova komisija, prvo ova komisija, koja je, ja mislim, skupila sve što je ekonomska i sociološka pamet u ono vrijeme Jugoslaviji premogla. Napisan je bio izvještaj, sjećam se te posljednje sjednice, na kojoj se postavilo pitanje šta na osnovu tog izvještaja. Javio se onda profesor, mislim da je bio iz Sarajeva, Voja Rakić, koji je bio izvještajac i on je rekao, evo, tu je dilema jasna. Da li ćemo prihvatiti činjenicu da treba uvesti u naš sistem i privatnu svojinu i naravno odnose na njoj, ili ćemo i dalje na osnovu tog državnog socijalizma i državno-planske privrede koje je došlo u krizu, kako se kaže, riskirati opstanak zemlje. I tu se to naše zalaganje za Ustav i za te vrste promjene naravno našao u konfliktu sa jednom drugom logikom promjene Ustava kako bi se napravila centralistički vodena zemlja u interesu politike koja se stvarala, sad kako bi ja rekao da jednostavim jako nije samo to, memorandum koji je prihvatila Srpska akademija nauka i umjetnosti. I u to vrijeme o kome je govorio Raif Dizdarević, u Sloveniji se desio taj proces, baš čini mi se da je danas ili ovih dana obljetnica tog procesa protiv
Četverice, da, on ima sad to ime protiv Janša, to je bila četverica. To je sukob s armijom. I naravno armija je, koliko smo mi procijenili, vidjela šansu da kroz taj proces disciplinira slovenačko političko rukovodstvo, odnosno dođe do smjene tog političkog rukovodstva po načelu na kome, odnosno principu na kojem je smenjeno ranije i crnogorsko rukovodstvo. Mi smo tada tražili nekoliko stvari da bi tu taj protest koji se stvarao u Sloveniji ipak pokušavali dovesti u jedan racionalni kontekst pravnog procesa. Tražili smo da taj proces bude, i pošto je bio u Sloveniji na slovačkom jeziku, da mogu moći civilni odvjetnici i još neke druge stvari. Nažalost, svi su naši predlozi bili odbijeni i onda je navršno došlo do velikog revolta. A već je to bilo u procesima koji su trajali tamo negdje od sredine 80-ih godina, tražeći upravo izlazak iz krize. Bilo je došlo do jakog organizovanja civilno-društvenih organizacija, mediji su odigrali svoju ulogu i tu je naravno bila jedan od posebnih faktora i Savez komunista koji je naravno nije se mogao oglušiti na sve te inicijative, a sam je bio inicijator nekih drugih procesa i to je rezultiralo u jednoj konferenciji Saveza komunista koji je imao naslov Europa zdaj, Europa sada. I tu su bile te neke formulirane neki stavovi sa kojima smo mi išli na tu vanrednu sjednicu, odnosno na 14. kongres Saveza komunista o kojem je govorio Rajo Dizdarević. Naravno, ne prihvatajući odluku većine da se taj kongres provede. Mi smo se protivili protiv tog kongresa jer smo znali koja je njegova funkcija. Dakle, nije funkcija bila njegova funkcija i cilj traženja rješenja za krizu, nego disciplinovati na osnovu principa demokratskog centralizma. Mi na to pristajali naravno nismo i bilo je potpuno jasno, ako se kroz dokumente koji su bili predloženi i koji su bili u postupku prihvaćeni na kongresu pokušava sprovesti ta funkcija, onda naravno mi ne možemo biti više članovi te organizacije koja se zvala Savez komunista Jugoslavije. Mi u toj organizaciji više ne prepoznamo svoju organizaciju i zato smo napustili kongres. Samo još rečenicu, mi smo o tome ujutru drugog dana kongresa, kako je to bilo jasno, izvestili Ivicu Račana, koji je bio predsjednik Saveza komunista Hrvatske, da ćemo mi kongres, ako se to desi, napustiti. No, situacija njegova je bilo mnogo komplikovanija od naše. Delegacija njegova je bila sastavljena ne samo od Hrvata, članova Saveza komunista Hrvatske koji su bili Hrvati, nego Srbi, ali on je ipak uspio ubediti argumentima da to više nije ni kongres Saveza komunista Hrvatske, pa su posle nas i oni napustili taj kongres i to je na simbolnom nivou nekako bio naznaka da je u stvari došao kraj zemlje koja se zvala Federativna Republika Jugoslavija. Imam dva pitanja, ako dozvolite. Jedno se odnosi na ulogu JNA. Govorite o tome da je JNA bila velika opasnost, ne samo za Sloveniju, nego i da intervenira ukupno u društvene procese. Ali iz današnje perspektive izgleda da je JNA bila potpuno neefikasna. Napravo je ovoliki bunker i kad je došlo stani pane da se Jugoslavija raspada, oni su snimali filmove i nisu napravili ništa od toga što su najavljivali ili za što su se spremali. Osim što su u jednom trenutku poslušali komandu predsjedništva SFRJ, protiv koje je glasao gospodin Mesić ovdje prisutan, da se povuku iz Slovenije, time zapravo de facto omogućavajući nezavisnost Slovenije. Dakle, po odluci političkog vrha, ne samovoljno, uz prilično otpora iznutra, ali ipak su izvršili vlast, odnosno komandu političkog vrha. Gospodin Mesić je bio protiv toga da se vojska povuče iz Slovenije na toj sjednici u julu 1991. godine iz razloga koje je i sam objasnio, koji su bili logični sa hrvatske pozicije gledano. Drugo pitanje se odnosi na Antu Markovića. Mislim, govorimo o centralizmu. Centralizam nije zagovarala samo JNA, zagovarao je i Ante Marković. Zašto vam Ante Marković, recimo, nije bio prihvatljiviji? Pa prvo o armiji. To će Stipe sigurno reći bolje.
kakva je bila uloga armije. Generalštab Jugoslavenske armije zatvorio je vrhovno komando, koji je predsjedavao Stipe Mesić, odnosno Drnovšek, ja mislim da ne Cicević bio. Ne, već sam ja bio. Dakle, kad generalštab zatvori vrhovno komando, onda se zna, mislim, ko je glavni. Je to vrhovna komanda, civilno društvo ili je to vojska. Niste u pravu, vojska je pokušavala ostvariti ono što je ona mislila da je pravo. Poslije sjednice izvršnog vijeća, neću sada ulaziti u detalje, oni su smatrali da imaju otvorene ruke da, kako su oni rekli, zaštite granicu Jugoslavije. Pa su poslali tenkove iz vojarni, pre svega u Hrvatskoj, iz Karlovca i Zagreba, na granicu tada Jugoslavije i Slovenije, već jer Slovenija je to bilo poslije proglašenja osamostaljenja, na granicu protiv Italije i protiv Austrije. Drugo je što je armija bila pripremljena i nije bila pripremljena. I pošto smo mi znali da otprilike 30 dana treba armiji da iz mirnodobno dođe u ratno stanje, nastojali smo da se taj rat protiv Slovenije što moguće skrati intervencijom međunarodne zajednice, kako se ne bi aktivirale jedinice koje su u funkciji ratne pripreme zemlje. I naravno, da ne govorimo o ranijim pokušajima kako stvariti vanredne prilike u Sloveniji i doći do intervencije vojske kako što se desilo to ranije na Kosovu. Dakle, jedna je činjenica, možda to Stipe znati bolje, da armijski politički vrh armije nije bio jedinstven. Su bili različiti stavovi, pogledi šta raditi, kako raditi, jer na kraju krajeva armija nije se mogla oglušiti u procese koji tekli su u Jugoslaviji. Pa i ti nacionalni, ako hoćete, sentimenti generala nisu bili baš bez posljedica, bez nekog posebnog značaja. I tu je najglasniji bio Adžić, pokojni Kadijević, on je bio, barem koliko smo mi znali, sad za vruće, sad za malo hladno, a znate kad armija nije jedinstvena u rukovođenju, onda naravno nema prave efikasnosti. Sa Antom Markovića, ne znam da li je to poznato ili nije, ja sam nekoliko puta o tome govorio, bili su jedni manevri u Sloveniji armijski, gdje je bio i admiral Mamula. I to je bilo onda oči ostavke Saveznog izvršnog vijeća o kojem si ti govorio i šta raditi. I da li imamo Slovenci predlog nekog čovjeka iz Slovenije koji bi rukovodio Saveznim izvršnom vijećem. Mi smo rekli ne, ali smo rekli imamo dobre odnose, odnosno dobra iskustva sa Antom Markovićem i mi smo mislili da bi Ante Marković mogao biti čovjek koji bi rukovodio Saveznim izvršnom vijećem. Neko dobro, ja ću sad kod drugova u Zagrebu pa ću vidjeti šta se može napraviti. Mi smo u stvari znali, a možda smo pocijenili činjenicu da je Ante Marković ipak bio Hrvat iz Bosne i Hercegovine, ako se ne varam iz Travnika. Iz Konjice. Morali smo spomenuti. Ne iz bunkera. Ne. Sad si. I mi smo podržali njegove reforme, te predloge. Imao je on potpredsjednika Slovenca Živka Pregla, koji mu je napravio, ja mislim, dobru reklamu, kako se izvanjamo za to reći, koje su podržali. Ili dve ranije. Možda bi proces raspada Jugoslavije prema drugim pravcem. Pre svega mislim murnim putem. Ja mislim da je za očuvanje Jugoslavije tada već bilo kasno. I još jedan detalj, pošto sam već pitali za Antu, jedna od sjednica predsjedništva Jugoslavije kojim je rukovodio, ja mislim, Bora Jovićević, tada bio predsjednik. Bora Jović. Došlo je tu do jednog velikog sukoba između Tuđmana i njega i ja sam posle sjednice predložio, a na sjednici je bio Ante Marković, Tuđmanu da se nađemo nas troje i da vidimo da li možemo mi nešto da pomognemo da taj konflikt ne izrasta već tada u ugroženi sukob. I onda su bio je baš, evo to je karakteristično, 29. novembar 90. godine, mi smo se našli u Vili Vajc
I ja sam predložio taj, recimo tome slovenački koncept mirnog razdruživanja Slovenije i čutali su, a taj koncept već ranije, za njega je znao Tuđman, ranije smo nas dvoje samo o tome razgovarali i poslije jedno, meni se činilo jako dugog čutanja, rekao je Tuđman prilike ovako: Ante, vi ste Hrvat, čuli ste Milana, vidite ove stolice, koje će vas čekati, zavisi od vas, šta mislite? Onda Ante rekao: ja to ne mogu prihvatiti. Ja sam predložio da on kao predsjednik Saveznih izvršnog vijeća međunarodnu zajednicu, pre svega Ujedinjene nacije, izvesti da je zemlja na kraju i da treba intervenirati u mirnim raspadom. Kad moja je dužnost da čuvam integritet Jugoslavije, kada smo završili, bio je ručak, došao si ti na taj ručak, onda ja sam se vratio mojim kolima lijepo vodeći kroz našu lijepu zemlju, dok nisam došao u Sloveniju. I tako je ta stvar završila. I poslije sa Markovićem nismo čuli do one noći kad su izašli tenkovi iz Hrvatske protiv Slovenije. Ja sam ga probudio telefonom, on je rekao: kako armija? I to mi je bio znak da zaključak Saveznog izvršnog vijeća nije bio da vojska intervenira u Sloveniji, nego da se intervenira pre svega zbog carina. Zašto su carine bile značajne, to je sad drugo pitanje. Dakle, da je ipak bila proizvoljno tumačenje armijskog vrha, pre svega generalštaba, da ima on otvorene ruke, da može svim svojim sredstvom koje ima na raspolaženje disciplinirati Sloveniju. I još jedna rečenica, bili smo jednom na sastanku, ih je bilo više, slovenačko rukovodstvo u celini na razgovoru u Beogradu, tada je već bio predsjednik Drnošek i Bora Jović je bio i Hadijević na tom sastanku. I tada je rekao Bora Jović: a dobro Slovenci, mi ćemo upotrebiti ustavna i sva druga sredstva da vi to ne ostvarite. Tada već bili donijeti slovenski amandman. Ja sam pitao: druže Boro, koje su ta druga sredstva koja nisu ustavna sredstva? Kaže: druga sredstva. Ja ponovim pitanje: koje su ta druga sredstva? On mi na to nije odgovorio, a nama je tada bilo jasno ta druga sredstva da se treba za upotrebu tih drugih sredstava pripremiti. I tako, nažalost, Dobro. stvari krenule. Hvala, gospodine Mesiću. Osam nije specijalno važna godina u vašem životu. Znači, to je godina prije nego što ste ponovno ušli u politiku, znači 90. pobjedom HDZ-a na izborima u Hrvatskoj. Međutim, već od samog početka, znači od kad ste postali predsjednik vlade, a potom član predsjedništva i predsjedništva SFRJ u 90. godini, suočavate se s pitanjem kako dalje. I jedan od tih odgovora bio je prijedlog konfederacijskog ugovora koji je ponudila o kome prvo Slovenija razmatrala, a potom i Hrvatska je ušla. I taj ugovor je predviđao 6 država, ne 8 kao što danas imamo sa Kosovom, ali 6 svakako. Međutim, izgleda da je bio kratkog vijeka, vjerojatno zbog toga što je Slovenija od njega relativno brzo odustala kad je vidjela interetničke tenzije u samoj Hrvatskoj. Iz današnje perspektive, mislite li da je bilo moguće nešto drugo napraviti, pametnije i bolje, da se Jugoslavija očuva u ovom ili onom obliku? Ili je to bila mission impossible od samoga početka? Dakle, ovdje svi govore već 88. ta zemlja je gotova, nije moguće ništa napraviti. Vi pokušavate nešto napraviti. Mislite li da je to bilo moguće u bilo kom obliku? Ne rat, nego baš očuvanje Jugoslavije. U jednoj rečenici mogu reći bilo je moguće, ali kada? Jugoslavija, takav kakva je izašla iz Drugog svjetskog rata kao federacija 6 republika i 2 pokrajine, bila je drugčija Jugoslavija od one kakva je Jugoslavija ušla u Drugi svjetski rat. Ušla je kao kraljevina Jugoslavija, unitarna do kraja, i ta unitarna kraljevina nije se mogla održati da je nastavila poslije Drugog svjetskog rata. Ona je već 1939. godine bila osuđena na nestanak. Dakle, i da je izašla kao kraljevina, nastavila odnosno kao kraljevina, ona bi se također raspala. Dakle, nije imala integrativne faktore. Ali
upravo u Drugom svjetskom ratu razvojem narodno-oslobodilačke borbe Jugoslavija je uz sve one još i formalne probleme koje je morala rješavati izašla kao federacija. Ali ta federacija je imala, ja to uvijek naglašavam, 3 integrativna faktora. Tito sa svojom ratnom karizmom i karizmom velikog državnika poslije Drugog svjetskog rata, posebno poslije stvaranja pokreta nesvrstanih. Drugo je bila partija koja je bila više nacionalna i treći integrativni faktor bila je armija o kojoj je Milan danas govorio. Dakle, ta 3 elementa su garantirala opstanak Jugoslavije. I ona je zabilježena poslije Drugog svjetskog rata kao zemlja koja je imala vrlo brzi razvoj, tehnički razvoj, zemlja koja je bila agrarna, vrlo zaostala, imala je najbrži razvoj tada u Europi. Ali ja kažem, nju su održavali ta 3 integrativna faktora. Kada je Tito otišao sa životne i političke scene, nakon toga raspala se partija, o čemu je Milan Kučan govorio, a armija je tražila sponzora. I našla ga je u Republici Srbiji, koja je bila najveća republika. Međutim, na čelu Srbije se našao Slobodan Milošević, koji, moramo reći, nije želio nikakvu Jugoslaviju. Ni federativnu, ni konfederativnu. On je varao svijet. Varao je svijet da se bori za Jugoslaviju i svijet mu je dobrim dijelom vjerovao. Bio je, kako bih rekao, uvjerljivi prevarant. Varao je da se bori za Jugoslaviju. Srbe je varao da će, nikad on nije rekao da se bori za Veliku Srbiju. Vrlo lukav. On je rekao Srbima, vi ste živjeli u jednoj državi, živjet ćete i dalje u jednoj državi. Dakle, vara svijet da se bori za Jugoslaviju, vara Srbe da će živjeti svi u jednoj državi, a kroz vojne strukture poduzima pobunu u Hrvatskoj, dakle poduzima sve da Srbi uzmu oružje u ruke i da donesu miraz Velikoj Srbiji. Da bi dobio Veliku Srbiju etnički čistu, on koristi najgrđe elemente koji su spremni na sve vrste zločina da bi se ostvario Miloševićev cilj. Mi smo imali u svojim rukama Ustav iz 1974. godine kojim su republike pozicionirane kao države. One se tako i zovu. Dakle, jedini je izlaz bio da se zaustavi takav jedan razvoj događaja, da idemo na novi politički dogovor. Ja sa mjesta premijera Republike Hrvatske odlazim u Beograd u predsjedništvo Jugoslavije, najprije kao potpredsjednik, a poslije toga predsjednik predsjedništva. Moj zadatak je bio da dođemo do novog političkog dogovora. Dakle, ako su svi nezadovoljni sa federacijom, sa onim modelom federacije, onda idemo novi politički dogovor. Idemo sa jednim konfederalnim modelom na 3 do 5 godina, pa ćemo vidjeti, ako stvari funkcioniraju, idemo dalje, ako ne funkcioniraju, ide svako svojim putem. Dakle, sve bez rata. Ti prijedlozi su bili manje više formulirani i formatizirani, ali Milošević je bio svakako protiv. Moram se vratiti sada na Hrvatsku i njenog predsjednika. Predsjednik Tuđman zajedno sa mnom dogovara taj novi politički dogovor kada ja odlazim u Beograd. Međutim, on
dakle, mojom krivnjom ostvaruje jedan razgovor sa Slobodanom Miloševićem. Znate, nema čovjeka bez mrlje u biografiji, tako i ja. Jer dolazili su u Beograd predstavnici pobunjenih Srba iz Knina. Tada je to vodio Milan Babić, zubar iz Knina, pa onda neki Zelenbaba, pa ne znam kako su to sve zvali. Oni su dolazili Miloševiću na razgovor i na razgovor Bori Joviću. Meni su u administraciji rekli, u administraciji predsjedništva, da tamo dolaze Srbi iz Hrvatske, iz pobunjenog ovog dijela, iz Knina. Rekao sam Bori Joviću, slušaj Boro, ja sam predstavnik Hrvatske u predsjedništvu Jugoslavije i bio bi red kad dolaze hrvatski građani da ti mene pozoveš. Ja imam informaciju da se oni sastaju s Miloševićem i s tobom, a na drugoj strani uzeli su oružje u ruku. Kaže, dobro, u redu. I kad su došli Kninjani, on je mene zvao na taj razgovor, vodio ih je Milan Babić, uz sve obrazloženje zbog čega oni ne održavaju nikakvu komunikaciju sa vlastima u Zagrebu. A ja sam i rekao, kad sam ja bio premijer, pozvao sam sve predsjednike općina u kojima je većinsko srpsko stanovništvo ili je srpsko stanovništvo u znatnom broju, da se sastanu sa mnom kao premijerom, da vidimo u čemu su problemi i da dogovorimo kako da te probleme riješimo, ali bez oružja. Svi predsjednici su pristali, jedino nisam dobio pristanak predsjednika općine Knin, tog Milana Babića, jer je bio u Beogradu. Ali javio mi se tajnik općine. I tajnik, pošto ja sam rekao, kad dođe predsjednik, nek me nazove da se dogovorimo za sastanak. Gdje hoće, u zemlji ili inozemstvu. Pošto se on nije javljao, ja sam se ponovo, ja sam se javio tajniku općine i rekao mu, slušaj, meni se Babić ne javlja, a ja dogovaram sa svim predsjednicima da se nađemo. Dakle, da zaustavimo rat. Kaže, predsjednik Babić je zabranio svim predsjednicima općina da bilo s kim u Zagrebu kontaktiraju. I sad ja to kažem Babiću, vidiš, ja sam imao namjeru da sjednemo za stol, ali ti si to zabranio. On meni kaže ovako, slušaj, da kaže on predsjedniče, slušaj, ja ću imat državu prije ili kasnije. A ja kažem, slušaj ti mene Babiću, ni zubarsku ambulantu nećeš imati. Ništa nećeš imati. U sukobu 10% i 90% sve ćeš izgubiti. Ti vodiš svoj narod u izgubljenu bitku. Jesi ti normalan? Taj sastanak, dakle, nije polučio nikakav rezultat. I poslije se ja sa Borom Jovićem nađem. I kažem, Boro, vidiš, ovo ne vodi nikuda. Tamo su, u Hrvatskoj se to zvalo balvan revolucija, zatvorene ceste, zatvorena komunikacija. To ne vodi ništa, to samo vodi dalje radikalizaciji. Već su ljudi ginuli. Da li je moguće da ti i ja i Tuđman i Milošević sjednemo za stol pa da probamo odgovoriti na neka pitanja, neke izazove koji su pred nama i da vidimo u čemu je problem, da ga idemo riješiti. Da, molim vas, ali dve stvari koje ste rekli, tako da ne znam, ako želite još završiti, možda... Pa ja bih samo da ovaj dio završim. Dakle, ja to njemu predlažem, on kaže, moram vidjeti šta kaže Milošević. On zove Miloševića, Milošević se složi, a avion uzmem, odem u Zagreb, jer ja sam stanovao u Beogradu. Među rijetkima, što recimo ovdje funkcioneri u federaciji ne stanuju u federaciji, ne stanuju u Sarajevu. Dakle, ja sam stanovao u Beogradu, odem i kažem Tuđmanu, slušaj, ova dvojica žele razgovor, jesi li ti za to? Kaže Tuđman, jesam i ja ću ti javiti kada.
vrlo brzo, dakle to je početak 1991. Vrlo brzo on nas, jer petkom dolazim ja u Zagreb, on nas sve obavještava, imam razgovor sa Miloševićem u Karađorđevu. Ja kažem, kud u Karađorđevo, to imamo dosta neugodne uspomene iz onog vremena. Dakle, kaže on, mene ne zanima gdje ćemo biti, mene zanima šta misli Milošević. I ja idem sam s njim. Doduše, otišao je sa svojim šefom kabineta, Hrvojem Šarinićem. Ne znam s kim je otišao Milošević. I mi cijeli dan čekamo Tuđmana u Visokoj, tamo ti znaš. U Visokoj. Tuđman se vraća, on nije znao glumit, ozaren, crven u licu, sretan, sve je dogovoreno. I kaže ovako, evo šta Milošević predlaže, da Hrvatska dobije banovinske granice iz 1939. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać. Pa evo, da vam kažem samo kako je to Milošević rekao. Rekao je Franja, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to meni ne treba, to je takozvana Turska Hrvatska. Ja kažem, čuj Franjo, ali daj mi reci šta će na to reći Alija. Kaže, Alija nema šta reći kad se srpske i hrvatske škare slože, nema Alije. Ali ja kažem, to je rat. Dobro, nismo se puno dalje na tom sastanku zadržavali, on je bio uvjeren kako je ovo najbolji plan koji će zaustaviti sukob prema ratu. Dobro, htio bih vas vratiti na jednu stvar koju ste radili, integrativna faktora za Jugoslaviju. Što je sad dodatna dva? Narod i međunarodna zajednica. Da li smatrate da možda, ne smatrate li možda da je ogroman broj ljudi u Jugoslaviji htio očuvanje Jugoslavije? I niste li možda potpuno to zanemarili iz svoje kalkulacije? I drugo, da nitko u međunarodnoj zajednici nije priznao ni Sloveniju ni Hrvatsku kad su proglasili nezavisnost, nego tek zbog rata u Vukovaru. U tom smislu, gospodin Kučan možda se neće složiti, ali Slovenija je nusprodukt rata u Vukovaru. Moguće je da nikad ne bi bila priznata, ili barem vrlo teško, da nije bilo razaranja Vukovara, u čemu je Jugoslavijska narodna armija imala ogromnu naravno ulogu. Ali, dakle, moje pitanje je sljedeće. Šta je s narodom? Je li on bio integrativni faktor? Jeste li ga iznevjerili? I drugo, što je s međunarodnom zajednicom? Kojoj su jugoslavenski lideri opalili tešku šamarčinu, Jamesu Bakeru, najvećem moćniku tog trenutka, su rekli, ok, slušajte, vi govorite šta hoćete, ali mi ne slušamo. Dakle, sigurno da je se to... može jedno podpitanje s tim uvezi. Dakle, SFRJ Jugoslavije po Ustavu iz 1974. bila definirana ne samo kao zajednica republika i pokrajine, nego naroda i narodnosti, radnih ljudi i građana. To znači da sam ja kao štediša Ljubljanske banke ostvarivao svoja prava na tlu Jugoslavije. Da sam, ne znam, da su oni nesretnici koji su bili ispisani u Sloveniji, imali prava kao građani Jugoslavije. I da ne govorimo, ne znam čemu, u svim relacijama, dakle, doista ne želim posebno pomenuti Sloveniju, koja sasvim sigurno je vrlo mnogo napora učinila 1980. da se nađe racionalno rješenje. I to je ono što mene doista posebno zanima. Znate, ja bih samo jednu rečenicu još dodao. Da je moj otac, 1941. kao majsko Poljančanin, tamo iz Gline, seljak, s 4 razreda osnovne škole, znao, 1941. da će se boriti za zemlju, u kojoj će u posljednjih godinama svog života sve izgubiti. Ili moj stric. Što biste bili otišao u Partizani? Znate, prema tome stoji jedna stvar o kojoj mi ipak moramo voditi računa. Ako je već 1980-ih postalo jasno, i meni je bilo jasno, ja sam isto dobio atribut Stipe Šuvara kao krizolog, jer sam kao mlad čovjek tvrdio još početkom 80-ih na nekim sociološkim skupima da je zemlja u totalnoj krizi. Da takva kakva je bila, više nije bila održiva. 89. to već moralo biti potpuno jasno. Zar onda nije bila obveza svih komunista, neovisno nacionalnosti, u to dobu, da osiguraju, ako ništa drugo, miran raspis.
Ma ne, zašto miran razlaz? Pokušaj da opstane. Nije Dobro, ja bilo kažem, historijske ako nužnosti ništa, za to. ako ništa Kakva je drugo. historijska nužnost? Mislim, to Ne, je ja ne odluka govorim o te- nužnosti, ja govorim Ali zanima samo... me mišljenje, ja bih dozvolio, ako može, znači samo ako možete ukratko odgovoriti na ovo i onda da damo mogućnost da i drugi ljudi postave pitanja, da još pola sata, ja mislim najmanje, evo izvolite. Dakle, zašto je narod zanemaren utakmicu? Da. Dakle, ja sam govorio o 3 glavna integrativna faktora. Aktivna integrativna faktora. Ali narod je svakako bio faktor, integrativni faktor i narod, ako ga uzmemo kao cjelinu, nije htio rat. I razne akcije po cijelom prostoru jugoslavenskom koje su se provodile kao antiratne akcije, pokazivali su da narod nije za rat. Dakle, ali ja govorim o onima koji su odlučivali. Dakle, ta 3 faktora su odlučivali kuda ta Jugoslavija može ići. Zato kažem, trebalo je doći do novog političkog dogovora, ali moram završiti sa ovim razgovorima Tuđmana i Miloševića, jer oni poslije razgovora u Karađorđevu odlaze na novi razgovor u jedno drugo Titovo lovište, gdje su U Tikveš. odlaze u Tikveš, gdje su definirali poslije svoje stavove, ali ja nakon toga nisam više pozivan na takve razgovore, jer jedino ja indirektno izvodim šta se je dogodilo. Dakle, Tuđman i Milošević dogovaraju da se formira komisija za razgraničenje. Jedan dio komisije za razgraničenje vodila je Smilja Avramov, akademkinja u Beogradu, srpski dio. Hrvatski dio je vodio Zvonko Erotić, sveučilišni profesor, za hrvatski dio. Dakle, u toj komisiji, u ovoj beogradskoj, ne znam tko je još bio, u ovoj hrvatskoj bio je Josip Šentija, bio je Duško Bilandžić, a pošto je Duško Bilandžić moj prijatelj moje obitelji, sa mojim stričevima je 1941. otišao u partizane, dakle, ja sam s njim prijateljski bio vezan i ja njemu kažem, slušaj Duško, pa jesi ti normalan, pa to je komisija za razgraničenje u Bosni, a ne za razgraničenje između Srbije i Hrvatske, pa to razgraničenje postoji Javnojevska granica. Pa kaže, ja na to nisam mislio. Pa stvarno misliš da je to razgraničenje u Bosni? Kaže da. Podnosi ostavku, Šentija podnosi i svi ostali podnose ostavke. Dakle, ta komisija je funkcionirala. I još nešto. 1991. iz Beograda dolaze specijalisti koji uvode liniju, telefonsku liniju Tuđman-Milošević, koja je čitavo vrijeme funkcionirala dok se ovdje vodi rat na život i smrt. Njih dva su bili u telefonskoj vezi. Dakle, od 1991. do 2000. kada sam ja izabran za predsjednika, ja dolazim gore na Pantovčak i pitam ove službenike da mi kažu čime ja tu raspolažem od svih tih instrumenata. I onda mi sve objasne, ali ostaje jedan telefon malo dalje, izdvojen od ostalih. Pitam ja, kakav je to telefon? Kaže, to je direktna veza Tuđman-Milošević. Milošević u to vrijeme još je u Beogradu. Tuđman je umro. Pa ja kažem, daj mi nazovite Miloševića da mu kažem, neke su se promjene u Hrvatskoj dogodile, pa da možda imamo kakvu temu. Kaže, novi oblik suradnje. Kaže, prekinemo. Kaže, ne možemo, jer taj broj je znao samo Tuđman. I onda sam zvao Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni su to razmontirali i odnijeli. Dobro. Hvala vam. Ja mislim da je stvarno, ako možete ukratko, pa da pređemo na publiku, je sljedeće. 30 godina je prošlo od tih događaja. Znamo sve što se dogodilo. Smatrate li se odgovornima za vaše odluke iz 89. ili ne? Počet ćemo možda od vas, gospodine Zdareviću, vi ste tada otišli iz politike, ali smatrate li se danas odgovornima da će vas možda ovi moji kolege, povjesničari i ja,
smatrate i nekim koji je mogao učiniti mnogo više da se spriječi ono što se dogodilo 1991. ili ne? Ili smatrate da ste učinili sve što možete? Prvo mislim da se nije, što se mene tiče, da se nije moglo učiniti više. To je jedno. Drugo, svi mi koji smo bili tada na funkcijama odgovorni za to što će se događati, što se događalo u Jugoslaviji, ko više, ko manje, a svi mi nosimo dio odgovornosti. Dobro, hvala. Predsjedniče Mesiću? Pa svakako da snosimo svaki svoj dio odgovornosti, makar zbog toga jer nismo mogli nametnuti svoje mišljenje. Jer ja dolazim u Beograd, kad sam izabran za predsjednika predsjedništva, održao sam konferenciju za tisak. I ja sam rekao, u ovom modelu, ako ne dođe do novog političkog dogovora, ja sam zadnji predsjednik Jugoslavije. To su na razne načine tumačili, kako sam ja razbio, možete misliti, moje snage su velike bile, kako sam ja razbijač Jugoslavije. Ja sam naslov knjige nije vam baš koristio da to objasnite. Nije, kako sam srušio Jugoslaviju. Pa ja sam ga zato promijenio. Ja sam rekao kako smo, htio sam to reći, kako smo razbili Jugoslaviju. Dakle, svi smo u tome sudjelovali. A onda sam vidio da se to koristi na jedan krivi način i protiv mene. Onda sam je drugo izdanje dao kako je razbijena Jugoslavija. Što je bila jedna objektivizacija. Dakle, mislim da smo se razumjeli. Svi snose dio odgovornosti. Ali, sad ću vam vratit ću vas sada u sadašnju. Ali se naslovi mijenjaju. Da kažem otprilike, mene je pozvao Nur Sultan Nazarbajev, predsjednik Kazahstana, koji je podnio ostavku, da dođem kao promatrač u Kazahstan i za par dana ja idem u Kazahstan. On je podnio ostavku na mjesto predsjednika Republike Kazahstan i ide na izbor novog predsjednika Kazahstana. U tom zašto ja to govorim? On je vidio da njegov ostanak dok je živ na mjestu predsjednika očito dovešće do određenih problema jer društvo se razvija razlikom od onoga kojeg je on naslijedio iz sovjetskog perioda pa do vremena dok on ode. On je htio da se ipak dođe do novih ljudi, do novih ideja i do nove politike. Dakle, mislim da je upravo o čemu je Raif govorio, trebalo je već prije vidjeti da Jugoslavija gubi te integrativne faktore i da je trebalo poduzeti nešto još prije da dođe do novog političkog dogovora. Dobro, ali ne osjećate se krivim, kako bi se reklo pred sudom, ne osjećam se krivim za raspad Jugoslavije. Ne, pa ja kažem, svi smo odgovorni. Ok. Gospodine predsjedniče Kučan, u Sloveniji pretpostavljam da ima mnogo ljudi koji smatraju da ste vi tvorac slovenske državnosti, ima ljudi koji smatraju da niste, ali u Jugoslaviji također ima dosta onih koji smatraju da ste jedan od onih koji su doprinijeli raspadu zemlje. Kako gledate na svoju ulogu? Smatrate li se odgovornim? Ja mislim ovaj naš razgovor protiče pod naslovom 30 godina posle bunkera, ja? 30 godina posle ima 30 godina prije. I treba to vidjeti u tom kontekstu. Sad zašto se ja osjećam odgovornim? Osjećam se odgovornim što nisam mogao dovoljno ubediti argumentima da je došao kraj ove zemlje, koja se zvala Jugoslavija, da se trebamo dogovoriti o mirnom razlasku. Nije to bilo potpuno prihvaćeno u Sloveniji, nije bilo pogotovo prihvaćeno u Jugoslaviji, delimično u Hrvatskoj. Nažalost, stvari su krenule kako su krenule, neću s ime o detaljima. I osjećam se odgovornim za dvije velike, ja mislim, greške koje je napravila Slovenija poslije osvajanja. Jedno izbris, koje je već gospodin pomenuo, a druga je Ljubljanska banka. Ja sam nažalost ostao u manjini oko jednog i drugog pitanja.
Sada Slovenija to pokušava ispraviti, delimično svojom voljom, delimično Evropskim sudom. Mnogo je ljudi tu nastradalo zbog odluka koje su bile, ja mislim, pogrešne, koje su bile krive, koje su bile rukovođene jednom, ne bih rekao ideologijom, nego jednom politikom koja je u Jugoslaviji vidjela zlo. A u stvari, ono što je u Jugoslaviji bio problem i trebalo ga vidjeti, Jugoslavija prva i druga ipak su bile veštačke tvorevine. One su nastale u jednim određenim historijskim uslovima i kao živ organizam višenacionalni trebalo je stalno, kako bih rekao, prilagođavati uslove života tako kompliciranog organizma, uslovima koji su bili stvoreni ne samo unutar zemlje, nego pre svega u međunarodnoj zajednici. I ti su se uslovi brzo menjali, a Jugoslavija nije bila u stanju slediti tim promjenama, pa su onda naravno, dok ovako zajednica, kakva je bila Jugoslavija ili slične, žive u jednom prosperitetu, razlike nisu značajne. Ali kad dođe do krize, onda razlike postaju sve značajnije i postaju faktor ne ujedinjavanja, nego faktor razbijanja. I samo još to da kažem, od ova 3 integraciona faktora o kome je Stipe govorio, još su bila 2 vrlo značajna. Tržište i ideologija. Ideologija se onako završila kako je završila, na način kako se pokušavalo Jugoslaviju sprovoditi, a tržište je bilo razbijeno. Tu su bile velike, kako bi rekao, 2 velika poteza, a to srpska politika, jedno je bilo, kako se kaže, to prodor Narodne banke Jugoslavije, a drugo blokiranje Slovenije. Tako da, onda taj osjećaj, kako se sad može reći, ako mogu odgovoriti na vaše pitanje, kako su ljudi se osjećali, moj otac je bio partizan, pa ono oslobađanje Čačka. Dakle, ako se pitate kad bi oni znali na što će doći, to je pitanje hipotetičko. U tim uslovima radili su ono što su mislili, tako smo radili i mi. 7. panijska divizija se borila u Ilirskoj Bistrici. Tako da vidite, mislim, treba stvari gledati u jednom istorijskom kontekstu kako su se stvari menjale. Nažalost, ne. Kad bi pogledali koje su tačke bile kada su krenuli u pogrešnom pravcu, zato sam rekao, treba pogledati barem 30 godina i unazad, jer nije se to stvorilo preko noći. Dobro, hvala vam lijepa. Evo, vrijeme je sada za pitanje iz publike. Ljubinka Trgovčević. Ja ću ustati da vas bolje vidim. Izvolite. Jel ja trebam? Ja bih malo samo problematizovala ovo vaše, gospodine Mesiću, vaše mišljenje o Miloševiću. Daleko od toga da imam amnestiju, ali prosto sam ga dosta, da njega amnestiram, izvinite. Ali prosto, pošto sam radila sa njim, interesuje me kad ste ga vi upoznali i odakle vam uopšte ta procena da on dugoročno razmišlja o tome što on želi, o stvaranju velike Srbije. Moj je utisak, radeći sa njim, da je on je bio čovek kratkog poteza, od danas do sutra. Apsolutno nije čovjek, on je došao kao uvereni komunista i upravo zato njegovi najbolji prijatelji su bili Ljubičić, Gračani i čitava ta stara vojna elita koja je postavila u Srbiji. Niko od mlađih ljudi tada iz srpskog rukovodstva ga nije podržavao. Dakle, i on je zaista mislio da čuva Jugoslaviju sve do 89. I zato pitam kad ste ga upoznali i odakle vam, ja naravno se ne bavim stručno, prosto kao svedok i kao poznavala s tog tih ljudi, čini mi se da je tek kad je on uključio Ćosića i nacionaliste, a to je kraj 88. početak 89. on tada prelazi na velikosrpski program. Hoćemo pokupiti pitanja ili ćete odgovoriti odmah? Pa ja ću odgovoriti. Odmah izvolite. Da. Dakle, mislim da su to krive procjene. On nije želio nikakvu Jugoslaviju, on i njegova žena, ne znam ko je bio utjecajniji, ali u svakom slučaju njih dvoje nisu bili za nikakvu Jugoslaviju. Dakle, to je apsolutno isključeno, jer bi on makar razgovarao o konfederalnom modelu, ali njega to nije zanimalo, ni federacija, ni konfederacija. Njega ništa nije zanimalo osim lične vlasti. Ništa.
lična vlast, to je jedino što je njega zanimalo. Njega ništa drugo Kao nije priličan broj zanimalo. drugih političara. Da, molim? Tako da je on počeo sa Jugoslavijom i on je za početku zaista uverena da nasledi Tita. A To se može njega kao ovako opravdavati, ali to nema nikakvog smisla. Jer ako on buni Srbe u Hrvatskoj, umjesto da traži da se sjedne za stol i da se razgovara, dakle on ne pomišlja na nikakve razgovore, jer ima armiju iza sebe, ali kad je armija postala srpska, izašli su Slovenci, izašli Albanci, izašli Bošnjaci, izašli Hrvati, to je pretvoreno u srpsku armiju. I on je mislio da s tim snagama on može nametnuti svoja politička rješenja. A drugo, gledajte, mi zaboravljamo Kosovo. On prvo ukida autonomiju, tjera sve Albance sa posla, tjera Albance, dakle Kosovare, sa Kosova, samo sa pinklecima, sa plastičnim vrećicama van sa Kosova. Dakle, on ne računa na taj element da su to ljudi koji su jugoslavenski građani. On ih tjera van. Dakle, on smišljeno pravi plan da iseli Albance sa Kosova, da 2 miliona Albanaca preseli pola u Makedoniju, pola u Albaniju, da destabilizira Makedoniju, da destabilizira Albaniju, računa bit će najjači na ovom prostoru, a onda će svijet ili svjetski mehanizmi tražiti Miloševića da pomogne u stabiliziranju Makedonije i Albanije. Dakle, on je uvijek imao cilj jedino Srbija, ali nikad nije rekao da želi veliku Srbiju, to je točno. Da. Dobro, imamo ovdje još neko, izvolite vi, pa vi. Istoričar iz Kosovo, ja imam dva sasvim kratka pitanja. Prvo pitanje, svi ste pomenuli faktor JNA. Kako? Faktor JNA. Po vama, ko može da da najbolje, ko ima najbolji uvid u situaciju? Koji je politički događaj koji je doveo do podjele unutar armije, između, ne samo vrhovne komande, nego između starešina? I drugo pitanje, odnosi se na makedonsko rukovodstvo. Slušali smo o slovenačko-hrvatskog. Kakva je pozicija bila makedonskog rukovodstva i Vasil Turkovski danas nije mogao da dođe i da da svoju vidi svoje greške, kao da to zanima. Dobro, uzet ćemo još pitanja jer bojim se da ćemo, znači jedno je koji moment je podijelio JNA i drugo makedonsko rukovodstvo. Izvolite. Ja se zovem Juraj Narušijak, sam istoričar iz Slovačke. Imam takva pitanja. Prvo, kako je reagovalo rukovodstvo Jugoslavije na perestrojku i dešavanja u zemaljama sovjetskog bloka u 1989. godini i tome kako to je razmatralo uticaj ovih dešavanja na budućnost Jugoslavije i da li je Sovjetski savez krajem 80-ih podržavao političke ambicije Miloševića? Dobro, znači perestrojka i Sovjetski savez. Možda da, izvolite još jedno pitanje i onda se vraćamo. Izvolite, dobro. 89. je pao zid u Njemačkoj, tamo sam odrastao, imao sam 16 godina. Ja sam odrastao sa pričom ili vidio sam kako su pale granice. Sad mene zanima, kad pogledam danas na Europu i posebno na Europsku uniju, vidim kako unutra Europske unije raste populizam, izgubimo djelomično nezavisnost sudova, vidim nešto što se može zvati možda isto mentalitet bunkara, znači investiramo u Frontex kao nikad prije, znači u granice, imamo kontrole na granicama unutra Europske unije, investiramo u mobilitet vojske unutra Europske unije i mene zanima kako vi, znam, sve to stoji da Jugoslavija nije Europa, nije Europska unija, ali kako vi, to me jako zanima, kako vi sa vašim iskustvima gledate na situaciju Europe i posebno Europske unije danas, što vi vidite? Dobro, to je malo izvan ovog okvira, ali ako bude vremena, izvolite, ko bi htio odgovoriti na ovo pitanje o odnosima u JNA, koji je taj ključni moment po vašem mišljenju? Gospodin Gazdarević, vi ste dobro znali JNA i bili ste član predsjedništva jedan broj godina, možda vi? Ja mislim da je prodor nacionalizma
JNA. A i nacionalizam kao opasnost čitavom tom razvoju o kome govorimo, on je bio grobar Jugoslavije. Jedno vrijeme se uspjevalo održati jedno stanje sve dotle dok je vrh JNA bio multietnički. Znate, recimo, 1988. godine je u vrhu koga su činile najvažnije funkcije u SSNO-u generalštabu i naravno armija se reorganizirala, imala je 4 velike uprave. Od 4 velike uprave, 3 komandanta tih uprava su bili Hrvati. Međutim, mogućnosti prodora nacionalizma, dominirajućeg nacionalizma u to vrijeme, velikog srpskog nacionalizma, su postojale i u jednom periodu, dugom periodu obnavljanja kadrova u armiji. U prijavljenim kandidatima za učilišta, vojna učilišta, problem je bio što se javljalo se najvećim brojem kadar iz Srbije i iz srpskih krajeva u Jugoslaviji. To je jedno. Problem je bio što je bilo malo prijavljenih iz Slovenije iz prostog razloga što zanimanje u armiji nije donosilo onaj prihod koji su slovenački ljudi mogli da obezbijede na svojoj domovini, na svim poslovima. Bilo je, mi smo kao Republika Bosne i Hercegovine morali da intervenišemo u Savjetu za narodnu odbranu Jugoslavije da se ublaže kriterijumi prijema diplomaca iz hrvatskog dijela, posebno iz zapadne Hercegovine, i u jednom periodu čak i muslimana. A krajnje je negativan odraz bio kad prijema obranaca. Inače, samo ako mogu, meni se čini da je to počelo sa... Jer, recimo, o tome ima odlična studija Ozrena Žuneca, oficir i časnik, kada oficiri prvi puta počinju ujutro za kafom diskutirati šta je sinoć bilo na CK i jedni hvale jedne, drugi hvale druge, unosi se politički nemir i vojska se raspada. Inače, Žunec kaže da je 4000 Hrvata ostalo u JNA i nakon izlaska Hrvatske iz Jugoslavije, 4000 je prešlo u Hrvatsku vojsku, što znači da su se jako podijelili oko toga. To je dosta zanimljiv podatak. O Makedoniji je bilo jedno pitanje. Želi li netko posebno reći kakva je bila pozicija Makedonije? Ako smijem, na 3 pitanja bih kratko odgovorio. Prvo oko armije. Konflikt između Slovenije i armije, ako hoćete pogleda drugih republika na armiju, počeli su od 1945. godine. Ne govorimo o međuratnom periodu, jer tu su počeli konflikti. Likvidacijom partizanske vojske, pretvaranjem jedinica partizanske vojske u jedinice jugoslavenske armije, ukidanjem jezika, ukidanje škola, vojnih, Slovenija nijednu vojnu školu nije imala. I pitanje jezika i ravnopravnosti jezika unutar armije, pitanje komandovanja. Dakle, završili su na kraju sa ovim, kako se kaže, ugovorom vesti. Ugovorom savjesti. Savjesti. Ugovor vesti. Da. Tako da, ne može se govoriti u jednoj samoj tački kad je, ali ja mislim da je ključno pitanje bilo pitanje agresije prema Sloveniji. Kada se do kraja podelio armijski vrh, ne po nacionalnoj liniji, nego po pitanju odnosa do Jugoslavije i pitanje rata i mira. I pošto sam prije u početku rekao da je to simbol rata, ovaj bunker, pogledajte gdje sve po svijetu intervenira armija, gdje NATO intervenira. Nigdje gdje su intervenirali vojnim snagom Sjedinjene Američke Države i NATO
stvari nisu dovele do kraja. Do kraja kako tako doveli su uvijek politički razgovori. Drugo pitanje Makedonije. Makedonija je dugo bila po strani, jako je naravno Kiro Gligorov bio upućen u sve naše razgovore, mislim, gledajući sa aspekta Slovenije. On i Alija Izetbegović došli su sa jednim konceptom koji je bio vrlo sličan onome što smo predložili ranije Hrvatska i Slovenija. Asimetrične federacije se zvao. I taj, ali to je bila i konfederacija u pitanju. To su bile te različite stvari, ali je tada bilo već prekasno. Mislim da smo taj posljednji razgovor imali na Ilidži i tu se pokazalo, mislim da više nikakvog smisla uopšte razgovarati o tome nema, jer nikog više, nijedan drugoga nismo ne čuli, nego nismo se slušali. Ono što je velika prednost Makedonije, i ja mislim zasluga Kire Gligorova lično, on je izveo svoju republiku do samostalnosti bez ratnih pokršaja. Drugo što su sukobe onda došli oružani između Albanaca i snaga vojnih u Makedoniji, ali to je već drugo pitanje kad se već Makedonija osamostalila. Jedno pitanje vezano za vaše Evropske unije. Vrlo kratko, ja mislim da je Evropska zajednica ipak više nacionalna i kako ćete više državna zajednica koja pokazuje iste slabosti koje je pokazila Jugoslavija i koje mnoga pitanja koje nije bila u stanju rešiti, ista se te pitanja postavljaju unutar Evropske unije, ne reagira Evropska unija, nije svesna tih pitanja, niko od slovenijskih političara u Brusel nikad nije spomenuo, treba pogledati na čemu je propala, na čemu nije položila ispit Jugoslavija. Jedno je od tih pitanja, kako ja vidim sada u tom trenutku, kada se u velikoj mjeri napustilo vrednosti na kojima se zasniva Evropska unija, koje su stvorene saznanjima strašnim iz Drugog svjetskog rata, kada se sve više pretvara u ekonomsku zajednicu, gdje su financijsko-ekonomski interesi pre svega prvi, politični aspekti su ostali i u tom trenutku, kada su na snazi snige Orbanove, to je jedan poseban fenomen, Mary Le Pen, Salvinija i tako dalje, kad je očito da postoji veliki interes da se razbija ova zajednica, da nije to interes, ne treba biti slep i gluh, da je to s jedne strane interes Rusije, da ne bude jaka Evropska unija, to je s jedne druge strane interes Sjedinjenih Američkih Država, pre svega Trumpa, da se nekako smanji uticaj, snaga, kako god hoćete, i politička, i financijska, i ekonomska. Dakle, u toj situaciji bi trebalo naći jednu tačku razgovora i pitati se koji su osnovni interesi koji nas udružuje u takvu zajednicu koja se zove Evropska unija. Ako bi se definirali ti interesi, barem ti minimum, onda naravno sljedeće pitanje je koji su načini da se ti interesi ostvare. Onda bi mogli doći opet da se vratimo pitanjima vrednosti, pitanjima mehanizama, i to je opet pitanje Jugoslavije, mislim, sad vrlo jednostavno reći, ako je u pitanju ravnopravnost, a ono je pitanje, ali je drugo pitanje funkcionalnosti. Dakle, koje su pitanja u kojima treba čuvati pitanje ravnopravnosti, ne može se naglasati interes jedne države od strane druge, a koji su interesi koji zbog funkcionalnosti zajednice moraju biti odlučeni po principu većine. Dakle, po meni su to ključna pitanja, nema volje, nema spremnosti, nema tačke. Možda ovi izbori koji ipak imaju jedan pozitivni trend, da nisu pobedile ove euroskeptičke, nacionalističke, suverenitističke i oznak kako se zove sve te stranke, da je došlo do, nekako kažem, pluralizma tih pozitivnih stranaka, manjih, i da naravno to tera funkcioniranje zajednice na traženje kompromisa. A kompromis je jednako, ja mislim, jedna kičma demokratije, ako bi se to tako razumelo, moglo bi se naći jedan dobar ishod za Evropsku uniju, inače skepticizam je na mjestu. Hvala. Ovo pitanje o Gorbačovu i perestrojici zapravo je pitanje za gospodina Dizdarevića, koji je bio ministar vanjskih poslova. Kako se u Jugoslaviji gledalo na perestrojku? Jesu li smatrali da nas se to ne tiče i da je to neki pomak Sovjetskog saveza prema 48. i titoizmu? Ili je vladala ipak neka zabrinutost u političkom vrhu? Kad je riječ o pojavi Gorbačova, o perestrojici, mi smo to ocjenjivali naravno kao jednu jako pozitivnu pojavu. Jer je
jer je to početak prave destabilizacije. I u tom periodu Gorbačova, to je jedini period u kome su Jugoslavija i SSR u svojim odnosima bili partneri. Uvijek je inače u tim odnosima postojala tendencija ruske strane ili da nas privuku u lager, ili da maksimalno neutrališu naš utjecaj prema drugim takozvanim socijalističkim zemljama, pa i međunarodnom komunističkom pokretu. Dakle, najbolji dokument koji se pojavio kad je riječ o međunarodnim odnosima je deklaracija koju smo mi potpisali sa Gorbačovim tokom njegove posjete Jugoslaviji u martu 1989. Dakle, pošto sam se bavio tim pitanjem, uvijek je problem bio. On je jako dobro osjećao što treba rušiti se, ali on nije imao alternative čime to treba zamijeniti. Koja je to vizija, koji su to projekti koji treba da zauzmu ono mjesto koje je moralo biti studirano, jer je, kako kažem, bilo staljinista. Hvala vam. Još zadnji krug pitanja, izvolite. Ovako, prije svega oprostite gospodine Kučan što sam malo prije malo emotivno reagirao, inače ja sam potpuno suglasan s onim što ste bili rekli. Glede ovoga srpskoga pitanja, da ste vi izjavili bili da Srbi mogu ostvarivati svoja prava u tom procesu disolucije, ali ne na uštrb drugih naroda. I po mom sudu po mom sudu to vrijedi i za sve ostale. Na koncu konca mnoštvo Hrvata je u trenutku disolucije bilo izvan granica Republike Hrvatske. Mnoštvo Bošnjaka je u tom trenutku bilo izvan granica Bosne i Hercegovine. Mnoštvo Albanaca je bilo izvan Kosova. Ne. Prema tome, s druge strane, ja sam bio, nisam bio dijete u to doba, duboko uvjeren da se avnojske granice ne smiju mijenjati, ali je bilo otvoreno pitanje takozvanoga unutrašnjeg samoopredjeljenja. Ne. I to ne samo u slučaju Srba u Hrvatskoj, nego bilo koga drugoga, da se razumijemo, da ne biste mislili da imam neki partikularni interes u svemu tome skupa. To je podrazumijevalo pregovor. Kao što je imovina INE u Srbiji podrazumijevala pregovore. Kao što je proizvodnja tenkova na 300 mjesta u Jugoslaviji podrazumijevala pregovore. Dakle, ja ne mislim da je sporno što su Slovenci ostvarili svoje pravo na samoopredjeljenje, ono je ustavno bilo zajamčeno. Ne? Ali ono što ja držim, i to doista smatram da je ključna stvar, što ni izdaleka nije učinjeno sve što je trebalo biti napravljeno, ne? Da ta disolucija bude pregovarana, negotiated. Ne? I to je onda jedna stvar koja nužno dovodi u pitanje puno toga što se tada dešavalo, mi od toga ne možemo povići. U Hrvatskoj primjerice, nakon izbora, na kojima je bilo očito da su 4/5 Srba dali svoje glasove građana srpske nacionalnosti za SKH, SDP, predsjednik Republike razgovara sa 4 zastupnika SDS-a, koji je bio potpuno marginalan u toj stvari. A da ne govorimo o tome da apsolutno nikakav unutrašnji dijalog u Hrvatskoj nije vođen, niti je bilo ikakva nacionalnog konsenzusa o tome kakva treba biti manjinska politika. Ja govorim sada o Hrvatskoj, jer je to moja zemlja. Znate, ali to vrijedi i za sve ostale. Ne, prema tome, dakle, ja mislim da nije bilo država u to vrijeme. Zašto? Jer su razvojne razlike postale goleme. Mnogo veće nego što su bile i milijun drugih stvari. Ali da je postojala mogućnost za mirno rješenje, to sam uvjeren. Samo još jednu rečenicu. Dakle, oni su dali glas za SKH, unatoč tome što je SKH dao glas za slovenski savez komunista na partijskom kongresu. To je sad dosta zanimljivo, jer je ta stvar podijelila Srbe i Hrvate u SKH. Ne, ali delegati srpske nacionalnosti su isto napustili kongres, svi, osim jednoga. Da, ali, znači, unatoč tome, dakle, unatoč toj podršci svejedno. Izvolite, Božo. Da, Božo neka je iz Ljubljane. Ja imam jednu primjedbu i 2 pitanja.
neću komentisati, mislim. Prva primjedba je, tu se uopšte nije spominjao takozvani Božićni ustav u Hrvatskoj i bez toga ne možemo shvatiti svega onoga što se dogodilo. A pitanje su dva. Prvo je za sva tri i veže se na ono što je kolega Roksanić govorio u prvoj diskusiji, znači sa stajališta građana. Zašto se zaista u Jugoslaviji niko, osim možda Antu Markovića, nije zalagao za savezne izbore? Jer bilo je jasno da kad budu republički izbori da je kraj Jugoslavije i prilično jasno da vodi u rat. Vidimo danas Velika Britanija uprkos svemu imala je izbore za Europsku uniju i jako izlazi. I drugo pitanje za gospodina Dizdarevića, da li ste vi bili spremni potpisati uvedbu vanrednih mjera u Sloveniji? Izvolite, ovdje još jedno pitanje tamo. Nisam razumio pitanje. Da li ste bili spremni potpisati uvedbu vanrednih mjera u Sloveniji kao predsjednik predsjedništva? Ne u Sloveniji. Ja sam rekao da smo mi bili spremni da idemo do krajnjih mjera, uključujući i vanredno stanje u zemlji. U cijeloj Jugoslaviji. U Jugoslaviji. Da, ali interes je bio da se uvede u Sloveniji, ne to da bi uvedli u Srbiji ili u Makedoniji, tu nije imalo nikakvu stvar. Najmanji je interes bio da se uvedu u Sloveniji. Zašto? Dobro, hvala. Ok, izvolite, vaše pitanje. Hvala. Prvo, dozvolite da vas pozdravim sve šeglo nastavlja Crna Gora. Prvo, ja kao istoričar moram da kažem da se osjećam nevjerovatno interesantno u ovom situaciju kako se mi istoričari bavimo patologijom života i mi postajemo identični. Dakle, ovdje imamo 3 svjedoka nove istorije. Pazite, a iza nas imamo jednu državu koja se raspala, koja je ostavila iza sobom 100.000 grobova i mi prosto pokušavamo sada otkriti nešto što mi nemamo razloga. Prvo, zato da bi skratio u prethodnu putezu. Molim vas, težiš za stvar je sljedeća. Za sve je kriv ustav iz 1974. Tako? Konfederalni ustav. Pazite, to je, govori sad, pazite, ja moram sad da zastupim, izvinite, onu drugu stranu. Ovdje nema. Dakle, sad pazite, princip ustava iz 74. je sljedeći. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 8 puta, je tako? Sad se neko sjeti u Srbiji pa kaže 1 plus 1, 8 puta, istočno i 4 plus 4. Dakle, suština je shvatiti događaje naroda u državi u kojoj se narod nikad nije dogodio, čak ni na onih veliki skupima Socijalističkog saveza. To je suština. I suština je sljedeća, ono, izvinjavam se što ja stiče kao utisak gospodina Dizdarevića. Pazite, zanimljivo je da se svi sada na neki način ne pravdaju, ali u principu objašnjavaju da nisu bili obavješteni. Pazite, da nisu obavješteni. Pazite, crnogorsko rukovodstvo se pravda, manje više u jednom segmentu, da nije bilo obavješteno, a šefovi UDBE tvrde da su svaki izveštaj o svakom pokretu bili na njihovi stoli. Zašto je ovo bitno? Dakle, ne tražim odgovor da li je neko znao ili ne, nego je suština sljedeća. Da na te neke konkretne izazove nema alternativnog odgovora. Čak kad je bila u fokusu na ideja o izvoženju mitinga u Sloveniju i Hrvatsku, tu je već bilo nekih odgovora koji su bili suvisli, da kažem, u datom trenutku. I za gospodina Stipeta jedno pitanje. Dakle, ono što kod mene posebno vas interesira, to su oni vaši dijalozi sa Borom Jovićem. Sad je Božo postavio ključno pitanje. To pitanje Ustava. Ja se sjećam da li sam to kod vas čitao ili ne, ali se sjećam tog detalja. I kažete, Bora, znao sam da ćeš me to pitati, to smo prepisali Srpskog Ustava. To je vrlo ključna stvar, da li je to zaista tako ili je bio to samo jedan, ajde da kažem, verbalni razgovor koji je postao bez nekih konkretnih Dobro, koliko ja razumijem, jedno je pitanje, a to je pitanje Ustava iz 74. Smatrate li da je to bio... I Božićni ustav. U Hrvatskoj, to je... Da, na to se nanosi. Ne, dozvolite samo, molim vas da ne tumačimo naše pitanje. Ne, znači, možete li konkretizirati? Gospodin Rajf iz Današnji Ustav iz razumio pitanje. 74. je nešto što je u Srbiji proglašavano kao glavni krivac za
krizu u Jugoslaviji, koliko ja znam, a vi me dematujete. I sad, pazite, taj ustav počeo na principu 8 glasova u predsjedništvu. Pazite, i onda se neko pametno u Srbiji sjeti, čekaj, imamo 2 u Pokrajini, srušimo i crnogorsko rukovodstvo, imamo 4. Onda imate blokadu federacije, ili tako stipe? Onda, razumijete, prosto želim to da testiram. Da li tada neko shvata da je to kraj Jugoslavije, kada je došlo do pozicije 4-4? Gospodin Mesić. Ako mene pitate, kada je bilo sasvim sigurno da je kraj onog modela Jugoslavije onda, kao što je ovdje postavljeno pitanje, da nije došlo dovoljno do dogovaranja. O jednom od tih suštinskih pitanja po kome Jugoslavija mora funkcionirati, nije to ja uporno ponavljam, to je taj novi politički dogovor. Moralo se izdogovarati, ali jednostavno nije bilo sugovornika. Pa ja kad sam, tu je i JNA spomenuta, ja sam zvao Veljka Kadijevića i sastao sam se s njim u Beogradu. I rekao sam, slušaj, pa ti si sada na čelu Jugoslavenske armije, a Jugoslavenska armija snabdjeva tamo u Kninu i u drugim pobunama, snabdjeva pobunjenike oružjem iz skladišta Jugoslavenske armije. A ti ovdje podržavaš u stvari ovaj najizraženiji nacionalizam koji vodi Milošević. Meni Veljko Kadijević kaže, Milošević jedini nije četnik u ovom vrhu. Jedino s njim mogu pregovarati jer on nije četnik. A on stoji iza sve ove politike retrogradne politike koja se vodi u prostoru čitave Jugoslavije. Veljko mi pokaže ovako, ruku raskopča rukave i pokaže, imao je psorijazu na jednoj i na drugoj ruci, to je sve gola rana bila. Jer vidiš, ja jedva živim s ovim, a moram ratovati s ovim četnicima. I sad na jednoj strani on vodi JNA, iz koje JNA se snabdjevaju pobunjenici, ali nikako nema prijedloga da se sjedne za razgovor. Nego dalje se odvijaju ratna događanja. Pa na Vukovar. Koja je to pamet vojna? Koja je to vojna pamet koja ide razarati Vukovar? Jedan potentan grad, bez obzira koga želi, koga će ga sutra poslije rata imati. Ali nemoj razarati grad. Ja sam ostavio svog čovjeka koji je imao mogućnosti slušati šta ono krnje predsjedništvo razgovara i on bi meni uvijek drugi dan došao pa su mislili da u predsjedništvu imaju izdajnika. A nisu imali, nego na vratima su imali čovjeka koji mi je snimio šta oni razgovaraju. Kad Milošević pita Kadijevića, zašto vi se zadržavate na Vukovaru, zašto ne idete direktno na Zagreb? Ovaj odgovara, kaže, slušaj, Hrvati su toliko ojačali, ako mi sa čelom kolone dođemo do Zagreba, oni će nas po bokovima tući i mi ćemo ostati čelo bez ostatka armije. Dakle, sve to je jedan košmar koji se odvija upravo zato što nije bilo izdogovarano. Jednostavno nisu htjeli za stol da kažemo, da vidimo, nova je situacija u svijetu, nova je situacija i na ovom našem prostoru. Izgubili smo određene integrativne faktore, ali imamo narod, imamo kompatibilnu privredu, gospodarstvo, dakle imamo o čemu razgovarati. Ali nije bilo interesa da se ide u razgovor. Ustav. Hvala. Ustav iz Božićni ustav je bilo pitanje. Da. U kom smislu? Pa po pitanju u Hrvatskoj. Aha, okej. Dakle, to je pitanje koje se nametnulo upravo zbog određenih okolnosti u kojima se Hrvatska tada našla, jer da je ostala stara formula
isto se ništa posebno ne bi dogodilo. Jedino onaj prijedlog koji je bio međunarodne zajednice da obojeni dio dobije i svoje granice, i svoju vojsku, i svoj ustav, i svoju valutu, to mene čudi da ovi pobunjenici, Milošević je tražio da se to potpiše, ali ovi nisu htjeli i jasno da je sukobljavanje i što... Ja sam to pitao zbog toga jer ste rekli da ste s njima razgovarali, znači jer ste vi razgovarali prije toga i pokušali razgovarati prije ili kasnije. Nije se izgovaralo, išlo se sa nametnutim rješenjem. Oprostite gospodine Mesiću, Simo Rajić i ja smo bili podnositelji prijedloga o personalnoj autonomiji Srba u Hrvatskoj, kao članovi Ustavotvorne komisije Predsjedništva Republike. Dakle, to je prijedlog koji je polazio od elementarne činjenice da više Srba živi u Zagrebu nego u Kninu, više u Rijeci nego u Benkovcu, više u Sisku nego u Glini i tako dalje. Dakle, polazili smo od pretpostavke da ta prava treba ostvarivati primarno kao građanska prava. Ne? A taj prijedlog na Ustavotvornoj komisiji, ovoj užoj, Šeksovoj, nije uopće uzet u razmatranje. To znači da nismo jedini koji su imali različitih mišljenja o tome, tu je i gospodin Jović koji ste kako dobro znao. Ja nisam imao nikako mišljenje, ja sad imam, ali tada dobro. U svakom slučaju, to je činjenica da unutar hrvatskog društva nikakvog serioznog dijaloga o tome pitanju nije bilo. Slažem se. Da sam mene tad pitao, Jugoslavija bi opstala, ali dobro, u redu. Evo, okej, ja mislim da smo došli do kraja, već je 1:10. Možemo da damo samo priliku, ako želite reći još nešto na samom kraju, pa da završimo onda. Izvolite, tko bi htio prvi? Gospodin Kučan, izvolite. Samo da objasnim ovo stvar oko pregovora. Vi ste u pravu. Dijalog je mogu rešiti mnogo toga, mnogo je izveći pre svega krvavi rat. Mi smo, sad govorimo u ime Slovenije, predložili nekoliko stvari da razgovaramo. Prvo, naš je parlament doneo rezoluciju o mirnom razlasku. To sam već govorio ovdje na tim našim sastancima. Poslat je bio svim skupštinama drugih republika. Niko na to nije reagirao, samo je Sabor dao pozitivno mišljenje. Onda su bili pregovori sa predsjedništvima svih republika i pokrajina. Pokrajina ne, jer su tada već bile likvidirane republika. Nikakvih rezultat nije bio. Dakle, ako hoćete dijalog, treba postati volja jedne i druge strane. Samo jedan ne može pregovarati. Ali zašto? Toliko su tada već zatrovani bili odnosi. Rekli ste, narod bio jedinstven. Nije, narod je izašao na ulice. Zašto? Jer je demagogija, jer je propaganda bila tako velika. Ja sam se osjećao odgovornim da u Sloveniji ne prevlada propaganda i iracionalno mišljenje. Jednim delom to uspjelo, jednim delom nije. I ove dve greške o kojim sam govorio, rezultat su upravo tog načina razmišljanja koje je bilo podignuto propagandom i iracionalnim naglašavanjem nacionalnog interesa, kao da se može nacionalni interes ostvariti u odnosu na interes nacionalni jednog drugog naroda. Ne može. Gospodin Mesić, želite nešto za kraj? Pa kada je bilo sasvim jasno da do novog političkog dogovora ne može doći, do bilo kakvih usaglašavanja stavova na nivou čitave Jugoslavije, ja sam smatrao da je onda jedina mogućnost da se primijeni Ustav iz 1974. da republike proglase svoju samostalnost, da bi se izbjegao rat. Međutim, dogodilo se nešto sasvim drugo. Ja sam imao informaciju da Njemačka ne prihvaća raspad Jugoslavije. A imao sam opet prijatelja Slovenca, doktora Božu Dimnika, koji mi je rekao da je on osobni prijatelj Genšerov i da on razgovara s Genšerom i da misli da Genšer tumači njemačku politiku, da su oni za ipak opstanak Jugoslavije, ali uz određene uvjete. A ja sam mu rekao, čuj, daj ti meni organiziraj sastanak sa Genšerom. I ja sam inkognito kao predsjednik Jugoslavije preko Slovenije, znao je jedino Janez Drnovšek, otišao u Bonn kod Genšera i on me je primio na nekih 15-20 minuta, ali kad
kad smo počeli razgovarati, onda me ostavio i na ručku, bili smo 4 sata, ali da skratim, ja sam njemu rekao, pošto nema dogovora, nema drugog izlaza, mora se ići na priznanje. I rekao sam da će u Sloveniji biti rat kratak, u Hrvatskoj krvav, u Bosni brutalan, a da će se na kraju i Srbija kupati u krvi. Onda je on malo razmišljao, pitao ovog mog prijatelja, čuje, je li ovaj mene blefira? On kaže, ne blefirate, to je njegovo mišljenje. Tako da smo se 4 sata zadržali i još je on predložio nemojte tražiti priznanje prvo od zemalja koje su bile suprotstavljene u Drugom svjetskom ratu, tražite od onih koji su bili neutralni. Pa je i konkretno i predložio Island i Vatikan i onda smo mi i Slovenija i Hrvatska išli s tim prvim priznanjima da bi se onda drugi uključili. Hvala vam. Nije Vatikan. Oni su čekali. Oni su čekali da je zajednica i pre nego što vrlo važno pri istinitim činjenicama događaja o kojih govorimo. Nažalost, sad je jako puno naknadne pameti. Što znači da se predstavljaju stvari onako kako sad neko misli, a ne onako kako su. Danas nisu da sam izbore. Hvala vam lijepa. Prije svega našim panelistima, molim vas jedan veliki odgovor. Hvala vam prije svega zbog toga što ste svojim svjedočenjima sigurno svima nama upotpunili još informacije koje možda nismo imali.